den mand formår at spille på 6 instrumenter på en gang. Så vi fik for at have en sextet. Han har lige bygget en guitar, han ligger ovenpå på her. Og så kan jeg høre den fede basgang nede i venstre hånd, ikke? Og så kan jeg høre... Og så kan jeg høre stortrummen. Og så kan jeg høre hans lilletrumme og hans hi-hat. Og så kan han kunne hjælpe mig at synge. Og hans skoklok. Og så har han også en melodika hernede, som lyder som sådan en Stevie Wonder harmonika. Ja, percussion på melodika. Den får I senere. Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Det er en lang sang, og så i tredje akte, slutningen siger... Tell me more, how much dough did he spend? Tell me more, could she get me a friend? It turned colder, that's where it ends. So I told her we'd still be friends. And we made our true love rose. Wonder what she's doing now. You can feel it all around. You can feel it all around. Tak. Så dybt. I kan godt høre, at Phil kan en masse ting, og han er faktisk en triktyv. Den der han blæste i før, det er noget han har stjålet nede på lungemedicinsk ambulatorium til at lave lungefunktionstester i. Men så har han bygget den sammen med nogle tangenter. Jeg tror faktisk, det er samme fabrikant som din blå trækperson derovre. Det er Instruments og os. Det er sådan en ny instrumentlinje med Mattel. Sådan Barbie trækperson og Barbie piano. Spider-Man we played the tenor saxophone. A little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole South Block. Walk down to do the jailhouse rock. 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 Everybody in the whole South Block. Walk down to do the jailhouse rock. Det var en, der nævnte Deep Purple.